Dikolo di a bulwa mosong ono mme merwalela e kganela go bulwa ga dikolo dingwe jaaka baithuti ba tle ba leba dikolong. Go thothorega ga matoto a madi go kgoreletsa go diragatswa ga mananeo a puso ya solofeditseng setšhaba. Balemirui ba le 40 ba bolawa ke batlhabani kwa kgaolong ya Bono, Nigeria. Dumela mothoetso re amogele mo BTV News na ke bidiwa Regional Richardson. Mothoetso dumelana ke kgomotsa go tukile mme o ranolang ka puo ya diatake tshepiso sekolo. A re tsena mo go tsone. Tona ya tlamelo ya bana le thuto go tswa ko moding mme Nono Kgafela Mokoka a re lephata le tsere tshwetso ya gore dikolo tse di amilweng ke merwalela di seka tsa bula tsatsi la gompieno. A bua maitseboeng a tsatsi la maabane mo ngweng ya dipuisano mo dikgangeng tsa Botswana Television mme Kgafela Mokoka a re dikolo dingwe di tla bulwa hela sente mme tse di amegang di tla bulwa seemo se sena go tokagala. Dikwele tse leng gore di mo mafelong a leng gore ga di a amiwa ke merwalela dikolo ga di a tama yaka di tamile mo mahelong a mangwe go ra gore dikolo tseo di tloga di tswelela hela yaka gale mme mo mafelong a leng gore go maphasha go tamile metsi a gongwe le gongwe ga re batle go tsenya botshelo ba gaope mo kotsing ke tsona se ke tleng ha ke le tona go tla go ntsha ona molaetsa o ko rolela bona bagogi ba dikgaolwana ba ba okametseng dikolo kana tsamaiso ya dikolo le bone ba ruta bana le bagoggo le bona batsadi ba ba mo mafelong a go itemogelwang gore a na le ona mathata a gore ka moso ko mahelong ngwana ao a amegileng ga go kitla go nna le yona pulo ya dikolo ka gore mo nakong ya gompieno re tshwaragane re le lephata le bona ba ba okametseng tsamaiso ya dikolo ko dikgaolwaneng le bona dikomiti tse leng gore ba itebagantse le tsona dipetso tsa tlholego gore ba nne ba re kanokele seemo se ba nne ba kana ba dipetso tsa tlholego ga go nna yana ba itse gore ba tshwantse gore ba direng go ra gore mo nakong e tla beng go santsene go tsweletse ka merwalela le bone ba ba mo dikolong le bone bao ba ba tsamaisang kana ba okametse ba tla nne ba re ha tekodiso ya gore seemo se ntse sa tokagala kana se bihela pele yang mme hela ga go ka diragala gore seemo se tokagale ka pele dikolo tse dikolo tsone di tla be di bulwa. Bagodi ba tla fiwa madi a baneng ba solofeditswe go amogela ngwana tsela fela go gola fa seelo sa go duela madi a dituelo tse di kwa tlase a 4,000 pula sone se tla simolodisiwa fa seemo sa puso sa madi se sena go tokafala mo parlamento wa kgaolo ya Boteti West re Sam Digwa o tlhaloseditse banni ba kgaolo eo fa puso e tshegeditse maitlamo a yona a ya solofeditseng batlhophi mo ditlhophong tse di fetileng fa a buisa diphuthego tsa kgotla kwa kgaolong ya gago ya botlhophi re Digwa a re puso e santse e lebaganwe ke tlhaelo ya madi mme fela e tlamile go diragatsa maitlamo ao jaaka go okeletsa bagodi madi se ba itseng tebogo. Nngwe ya tse party ya Umbrella for Democratic Change e neng e di solofeditse batlhophi ka dithopo tsa setšhaba tsa ngwaga o hitileng ke go okeletsa bagodi madi go nna 1,800 pula madi a baithuti go ya go 2,500 pula le tse dingwe ka jalo go thalosiwa ga puso e tsepame go bona gore e diragatsa ditshologetso tseo ha o tena 60 years hela 1.8 kiti ke sana re se bua re buile ka ma 2.5 le ditiro tsa ma 4,000 madi dio tse di kakanyo tse gara di latha ebile aka ke ra di latha re simeletse mo go tsone bothata jo re na le bone bo bongwe hela e rile ha lo sona na lo re thopa ha re tsena kwa re ithera kgetsi e thuthurugile go sena la ile sepe mo teng kgetsi ya madi boeteledipele jwa motsebo le kudisa mo parlamente ka dikgang tse di amang motse re se go haditswe ka dipula tse di namagadi mongwe le mongwe wa itumela namane e setseng engwe hela solohelo ke gore e tla tshela bo mme le borre ba ba kantse dipeo
ba ko masimong gompieno jaana mo ngwe ke mine RIC betso e hitle window level jaanong hela ke gore a e helediwe re tere kgone gore e dirise ka gore jaaka o itse gore letakana o kgakala mme yana re batla di-office tse di ratemetseng le tsone re batla dikgwebo tse di tla di taga ka gore RIC gore e nne teng dikgwebo di ya go nna teng re na le mantu a Botswana Housing Corporation a sa leng go dile ground break le one a tsweletse ha ne e se mathata a madi re na le ditoro ka motsio ha ne go kgonagala o hetolwe o nne headquarters ya district letakane ya e leng headquarters gompieno yana ka gore e haraharilwe ke di-mine e nne toropo ke tsone ditoro tse e le gore tshwanetse go simolola go di akanya rothe ba re leng ha Re Dikgang o tlhaloseditse banni ha ta inaakanya le bagwebi ba mo kgaolong jaaka khamphane ya BOSUPA le tse dingwe go tshwaragana le puso go thabola matshelo a banni ba kgaolo ya Boteti West. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Ray Gops. Mothoetsho e re ka dikolo di bula mo tsatsing la gompieno bagwebi ba ba botana ba re ga ba ise ba bone dipoelo ha sa le puso e emisa go rekwa ga paka ya sekolo kwa ntle ga lehatshe leno. Bagwebi ba re phadisanyo le madirelo le mabenkele a matona ke masheta ebile ba baya ka ha mosing ka jana ba se ga paka ya sekolo e le ntsi mme ba helele ba e rekisa ka dithwathwa tse di go tlase. A re topego ka ke o lebogile ra dipotsane. La seleno le na la emisa theko ya paka ya sekolo kwa mahatsheng a sele ka 2022 ka maiteko a go thabolla dikgwebo tsa monogae go thusa go tsosolosa isolelo. Bagwebi ba supa kgwebo ya mothale o e nna ntsi ha ngwaga o simolola ka bontsi ba baithuti ba simolola dikolo. La go ntse jalo bagwebi ba supa ha monongwaga ba itemogela theko e kwa tlase ka bontsi jwa bareki bo ithopela go reka kwa madirelong a matona. Ga re berekile sense ya gore capacity ya rona wa bona. So it will only now favor those who got a very good cash flow, because now whenever customer producer, and even now for next year, even if they don't sell because of strong cash flow, for them it will be okay. And then there are very there's other big chain companies that are now recruiting by very more than the small guys, the medium to small producers, which now he's a spec. La ba se ba se kalo ya ka mo dingwageng tse di hitileng tota ba reka ka boutsana hela ka price rona ba di price rona ngo ithabile go godimo ka jana tota ne re bina ba toetsetsa bo phepo ya ya la le rona na re kompita le phepo ne re raka go South Africa ne go sena mathata ne re itsela gore re balance the price ene kana re ga ngo bo go tlhela bo go boja 250 and customer be go ra re go ba dura. La go ntse jalo go na le batsedi bangwe ba ba thalosang a ba ikanya go reka paka kwa madirelong a mabotana. Di price teng di reasonable ka gore kwano skete sa bone ke 160 se na diplete has na diplete hati ke 185 so ke tsa ka re go reasonable jesi tsa bone ke ma 190 tunic ke yone di a harlogana gore go na le logo kana go na le logo me di range mo go 3 something. Ke ba rekela twice ne emma a ke ba reketsana go nana ba rekela gape ka bo July ya ke re ba gola e thola setse marukho a ka lla bo di sheteana ka shokola thata especially last year especially grey ke ne re shoko di santata marukho a grey o tle ba go simola from 3 so gona ana kana ma from 3 bitlhele ga ntse go te ba apare full uniform. So what I'm trying to do now ke le ka gore bogolo ngwana ba apere uniform ye rile uniform e nna eng sokodisa bontsi bana ko cause bana ba gola ka bona go boelong gore mo especially bile ha re tswa di Christmas en yalo so gona go mpe go yana tota ne ke sa itse gore go itse gore mme gone ya go hella e molekana kana ya so ikile ka ra ke boa ke itlhelele gore ya no ga e molekane. Re lentswa madirelo a mabotana itemogela dikgetho ba tlhalosa ba lebogela ke monokeng ya dikolo dingwe mo go rekiweng ga paka ya bone. O lebogela ra dipotsane Botswana Television ga borone. Puso e tsere tshwetso ya go letlelela badiri ba lephata la dikgolegelo go nna maloko a magotla ba bereki seo se builwe ke tona ya boatlhodi le ka go sešwa ya magolegwa re Nelson Ramaotwana fa bua le boeteledipele jwa lephata leo kwa Mahalape la mo Mario.
lephata la dikgolegelo le le eteletsweng pele ke Re Anthony Mokento le na le badiri ba heta 2,300 ba dira jaana mo dikgolegelong di le 23 go ralala lehatshe leno. Ha e sa le thamiwa badiri ba lephata le bantsi ba sa letelelwe go nna maloko a makgotla ape a babereki. Puso e ntšha jaanong e tsere tshwetso ya go sekaseka go letelela gore badiri ba lephata le ba ka nna maloko a makgotla a babereki gore dilelo tsa bone di ka reediwa botoka. I am hopeful that this law will be passed by Ke na le tsholofelo ya gore molao wa dikgolegelo o tla fetisiwa mo palamenteng ya ngwaga wa 2025-2026 ka nako ya go dirwa ga melao. Dikgang tsa go phuthologa mo tirong le go nna le boroko jo bo babalesegileng ke tsone ditshwanelo tsa setho tse re buang ka tsone. Freedom of movement. So ditshwanelo go twa go nehela go tsamaya go bua go ja boroko eng, those are human rights. Tona Ramaotwana o na kopana jaana le baeteledipele ba dikgolegelo e le lanta mme a baya pele tse puso e di solofetseng mo go bone. Adopting a culture of human Go tsaya boikarabelo ja go baakanya dikago tsa fa le direlang teng ke nngwe ya go diragatsa ditshwanelo tsa setho. Jaaka mookamedi wa dikgolegelo a buile go sa le gale gore go na le kgwetlho ya dikago tse di senyegileng mme kgang ya teng e tla tsibogelwa go baakanya seemo seo. Commitment that you will address it. Mogolwane wa lephata la dikgolegelo a re ba na le mananeo a go imolola puso morwalo ka jaana ba setse ba lemile 133 hectares wa dijo go jisa magolegwa go na le go reka kwa nte. Our initiatives in this regard would be to provide or to grow. Mananeo a rona mo nakong e a akaretsa go lema mmidi le mabele go netefatsa gore re ntsha dijo tse di lekaneng magolegwa. Re itlamile gore monongwaga re ya go lema selekanyo sa diekere di le 295 mme mo nakong ya gompieno re setse re lemile selekanyo sa diekere di le 134 mo lefatsheng la temo la dikgolegelo go kgabaganya lefatshe leno ka bophara. 34 hectares across the farming areas. Tona Ramaotwana o na lekola dikago tsa dikgolegelo ko gone bangwe ba magolegwa ba neng ba mo itekodisa gore dingwe tsa ditsamaiso mo dikgolegelong di thabololwe. Loeto la ga Tona Ramaotwana le ta jaana lephata la dikgolegelo le le mo tsamaisong kana lenaneo la go hetola ditsamaiso le ditirelo tsa lone go nna lephata la kago sešwa ya magolegwa. Mme jaanong seo se raya gore borre le bomme ba badiri ba lephata le ba tshwanetse go itsolopanya go netefatsa gore maitamo ao a atega mo ngwageng tse 5. Love Mo Mario, Botswana Television, Mahalape. Letsholo la Operation Pabalesego le simolotsweng ka malatsi a boitapoloso le go kudisa borukuthi ka selekanyo sa 9.8%. Tona ya ofisi ya Gatautona Re Moetemohasa o tlhalositse se mo phuthegong ya bobegadikgang ka letsholo leo le le neng le tshwaraganetswe ke mapodisi le masole. A ruta pego ka tsholofelo Tombale. Ne ya dikgwedisi di monthole e le 12 ngogola Tautona Advocate Duma Boko a simolodisa semmuso lenaneo la Operation Pabalesego go tlhoma mapodisi a Botswana le ba sesole go ralala lefatshe go netefatsa pabalesego ya setšhaba le tshireletsego ka malatsi a boitapoloso a Keresemose fa maeto le meletlo di ne di le kwa godimo. Lenaneo le weditswe kgwedi eno e tlhola gatlhano mme jaanong tona le makalana a mabedi a itshireletso ba nnile le sebaka sa go rolela bobegadikgang dikatlego tsa lenaneo leo. Lenaneo le kgona go fokotsa borukutlhi mo melatong e le 735 mo malatsing a boitapoloso a ngwaga wa 2023 go ya ko go 663 ka 2024. Le fa go ntse jalo, tona o tlhalosa gore melato e e amanang le kgokgontsho ya bong e ne e le kwa godimo mo nakong eno. On offenses against the person such as murder, threat to kill, mo melatong e tshwana wa polao ya motho, matshosetse a go bolaya, go betelela le go leka go betelela e ne e le mengwe ya melato e neng e le kwa godimo. Mo melatong e le 298 e neng e begilwe e le 181 kgotsa 61% e ne e amana le dikgang tsa kgokgontsho. Badira melato e ne e le banna ba go le gantsi e le masika, ditsala kgotsa baratani. Crime were men who were either close relatives, intimate partners, jilted lovers or friends of victims. Modiri wa sesole sa Botswana yo o neng a tlhokagala a le mo tirong kwa Letlhakane o ne a tlotlomadiwa
During the operation, we lost a member of Botswana Defence Force, Lance ka nako ya lenaneo le re ne ra latlhegelwa ke lesole lengwe Lance Corporal Bakwena Modimoeng yo botshelo jwa gagwe bo neng jwa kgaopetswa ke kotsi ya koloi. Moswi o ne a na le mapodisa a le mararo a neng a bona dikgobalo jaaka ba ne ba theogetse kwa motseng wa Letlhakane. Ga rena go lebala seabe sa gagwe mo go sireletseng lefatshe leno le mo dikganyeng tsa go lwantsha borukutli. his immense contribution to the defense of this country and the fight against crime. Go ne ga tlhaloswa fa go wela tlase ga dipalo tsa borukutli go tlhotlheleditswe ke gore mapodisi le masole ba ne ba le mo mebeleng ba bonala bosigo le motshegare. Mme le fa go ntse jalo go kailwe fa Botswana a sena dipalo tse di lekaneng tsa mapodisi go dira tiro eo tsatsi le letsatsi, selo se go tshwanetseng sa batlelwa tharabololo. Tsholofelo Tombali, Botswana Television, Gaborone. mme se fela ga se TEME o simolotse tiro ya gagwe ya bokhanselara jwa khansele ya Chobe mme se tla jana a sena go ikanisiwa. Se se tla morago gape ga gore a fenye ditlhopho tsa poeletso tsa kgaolwana ya Chobe Enclave Central kgwedi e fetileng ka konopo ya BCP. Kgaolo ya Chobe Enclave Central e ne ya nna le ditlhopho tsa poeletso morago ga gore mokhanselara yo o neng a fentse mo ditlhophong tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane e le wa BDP Remo Ketsijane a tlhokafale morago ga ditlhopho. Ke a legwa yole. Go ya ka section 19 subsection 1 ya molao wa Local Government Act wa 2012, molao wa re pele ga makhanselara ba ka tsaya maemo a bone mo khanseleng ba tshwanetse ba ikanisiwa ka tsetana ya schedule 2 jaaka go le mo molaong. I, Sefela Gasitime, do solemnly swear or affirm and sincerely promise to be faithful to the Republic of Botswana, to uphold and defend the Constitution and the law of the Republic of Botswana, and perform all my duties as a member of the local authority of Chobe District Council, diligently, honestly, fairly, and to the best of my ability. So help me God. Bogogi ja kgaolo e bong mo palamente re Oscar Maplanka le modulasetilo wa khansele re Johane Chenjekwa ba ne ba ama mokhanselara yo mosha ka mahoko a kgothatso jaaka ta ba simolola tiro ya gagwe. Honorable Gasitime, o na le tiro o ga gare ga borre o tshwanela ke go itshupa gore banne ba kgaolo ya Kachika ba go rometse ka bokgoni jo ba bo lemogile mo go wena. You must prove and you must compete fairly like any other member here. If it is your chance to advocate, do so. If it is your chance to lead, do so. Honorable Gasitime, for you it's a special occasion, also for this district, to welcome motho wa mme. Batho ba Kachika have decided gore tlela motho wa mme. Ka jalo he ma, in a special way, I welcome you to this council. Mme Gasitime a re o ikemiseditse go direla batho ba kgaolo ya gagwe ka botswapelo ka go isa dikeletso tsa bone ko khanseleng. Lentswe la bomme le ta utlwala ka nna ka thopo ye ba e dirileng bone e le batho ba Kachika. Mme bile ke ba soloetsa gore hela jaaka ba ne ba ntshepile ba nthopile ba tshepa gore ke ta ba direla tse ba di tlhokang se bone tota ba se eletsang dithomo tsa bone dikopo tsa bone ke ta di tisa. Lentswe la me ha lena go kgala mo khanseleng mme bile ke ta boa ke boela mo go bone ke ba phetolo e tswa mo khanseleng. Kgaolo ya Chobe e na le makhanselara a le 10 a thopilweng fa ba le babedi e le ba ba ithopetsweng. Ke a leboga eole. BTV News, Kasane. Mothoetso ha re thodumela tsa mahatshe a sele balemi ba rui ba le 40 ko kgaolong ya Borno State ko Nigeria ba thokahetse bosheng mo dintweng tse go teng di bakilwe ke digogela thoko tsa jihad. Go dumelwa gore dithaselo tse di rulagantswe ke batho ba ba amanang le digogela thoko tsa Boko Haram le lekgamo la yone le le ikanneng gore le tasola tumelo ya Islam. Moeteledipele wa kgaolo ya Borno Babakana Umara Zulum o ne a rotloetsa banni go nna mo mahelong a sireletsegileng mme a kopa gore go dirwe gore dipatlisiso tse di tseneletseng di nna teng. Mothoetso ya di garela gore jaanong re tsetsa metshameko le mantswitswidi wa tsone se di ka ga kwa we mesente.
Morago ga gore setlhopha sa the Zebras se iponele phatlha kwa metshamekong ya AFCON ya monongwaga ba solofetse go tsweledisa seo ka go lwela go iponela phatlha kwa metshamekong ya FIFA World Cup Africa qualifiers jaaka ba tsweledisa loeto leo ka kgwedi ya Mopitlo fa ba thulana le ditlhopha tsa Algeria le Somalia. The Zebras ba ba mo Group G ba setse ba tshamekile metshameko e le 4 mo go e le 10 e ba tshwanetseng go e tshameka mme ba kgonne go fenya e le 2 kgatlhanong le Guinea le Somalia ba bo ba latlhegelwa ke e le 2 kgatlhanong le Mozambique le Uganda. Mfolo o tlhalositse fa go le botlhokwa gore ba fenye metshameko e latelang gore ba kgone go oketsa sebaka sa bone sa go iponela phatlha. We are number 3 in the group. Re mo maemong a boraro mo lokong ka dintlha tse 3. Setlhopha sa Algeria se mo go ntlha ka dintlha di fera bongwe. Go simolola kgwedi ya Moranang e le 17 re tla bo re tshameka le ditlhopha tsa Algeria le Somalia. Re batla go dira sentle mo metshamekong e ka re santse re na le tsholofelo e ntsi ya go iponela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe. To also qualify for the World Cup. Ka fa go bomme setlhopha sa basetsana ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 17 sone se tla bo se ipatlela phatlha kwa metshamekong ya 2025 Under-17 Women's World Cup qualifiers e tla tshegetswang ka kgwedi ya Phalane ko Morocco. We are supposed to play Equatorial Guinea this coming weekend. They have withdrawn, so that we have. Re ne re tshwanetse go tshameka le Equatorial Guinea ka mafelo a beke mme ba ikgwagela morago mo kgaisanong. Ka jalo re fetetse kwa pele go re tla thulana le Algeria kgotsa Tunisia. Morago kgaisano eo kgaisano ya FIFA Under-20 Women's World Cup qualifiers e tla bo e tswelela. Mo metshamekong ya AFCON 2026 qualifiers setlhopha sa the MES se tla bo se ipaakanyetsa go thulana le sa DRC. Motshameko o botlhokwa gore re o fenye gore re kgone go iponela phatlha kwa metshamekong eo ka kgwedi ya Phukwi ko Morocco. I will be going to the competition ya AFCON ka July ko Morocco. Le kgotla le BFA le supile fa le tla tswelela ka go ema ditlhopha tseno keng go bona gore di ipaakantse sentle ka lena le tsholofelo e ntsi ya gore ditlhopha di tla dira ka gotlhe go fetela pele. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Pego eo ya mookamedi wa lekgotla la Botswana Football Association Mfolo ya re monongwaga ba tshwaragane le tiro e tona ya go bona gore ditlhopha tsa setšhaba tsa bomme le borre di ipolana diphatlha go metshamekong ya sejana sa lefatshe. Ditlhopha tseo tse di akaretsang the Zebras le sa bomme sa the MES ga mmogo le sa basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 17 le tse di kwa tlase ga 20 e go kopanya jalo le nna city ke gago ke tla go wena go tsa metshameko morago ga gore Reji le Kgomotsego ba go tlisetse dikgang tsa go tsa Setswana tsa nako eno mme jaanong ga re gatela pele mokatisi wa setlhopha sa basetsana sa Under-16 sa basketball Misane Mohwa a re e lentswa ba ne ba eleditse dipalo tse di kwa godingwana tsa batshameki ba itumelela tshameko e kwa godimo ga mmogo le go bereka ka natla jaaka batshameki ba lekgotla la BA ba ne ba tshwere ditekeletso tsa go tlhopha setlhopha sa basetsana ba go ka tlase ga dingwaga tse di 16 mo mosong wa tsatsi la maabane mono Gaborone. Kgomotso Sefako o ne a le koo. E re jaaka kgaisano tsa Region 5 tsa banana di a tumela ba motshameko wa basketball le bone ba tsweletse sente go ipaakanyetsa kgaisano eo nako e santse e le teng. I think this was a good turnout. Of course, we would have wished for more kids to come and try out so that we can have a big pool to choose from. But I believe they worked really hard. We put them through a lot of physical tests. Lentswa re ne re solofetse dipalo tse di fetang fa re itumeletse ka fa batshameki ba neng ba dira ka teng ba supile tshameko e go godimo. Ga se gore re feditse mo ene le gato la ntha re simolotse mo Gaborone ka gore ke gore go nna le batshameki ba bantsi re santse re a go bata batshameki kwa bokone le go tswella ka kampa le ikatiso ya rona. Have camps in the future as well where we'll be able to coordinate such that kids from the north can also come and have their own trial here. With the kids that are already existing, it's just merely to start training. It's important to start training, and then when we have more kids that come join camps, then we can also look at that talent along with the one that's here, and we'll see what happens after. Mo batshameki ba le 21 ba ne ba tseneletse ditekeletso tseo ba le 12 ba thopile go ka nna bontsha jwa setlhopha sa setšhaba. Basically, for a basketball team, we're looking for 12 kids. That's the team that travels. But for our training purposes, re batla batshameki ba le 12 ba setlhopha sa setšhaba mme mo nakong ya gompieno se re go se dira ke gore mo batshameking botlhe ba neng ba lefa ra go tswela re ikatisa le bona ka gore ga se gore fa ba sa kgona go tsena mo sethopheng gore a gore go fedile ka gore go na le ditlhopha tse dingwe di tshwana le tsa Under-18 gape ba santse ba le ba botana
ba na le sebaka sa go gola mo motshamekong. So as we do camps, and then from there, that will then come up with the final 12 that will travel for the games. Ba BBA ba re maikaelelo ke gore setlhopha seo se dirise kgwedi tse 3 tse di setseng gore se kgone go nna le metshameko e tshwana le a botsalano e ntse le go ithokoletsa kgaisano eo. That is definitely necessary. I think we also have a local league here that has more seasoned and more experienced players. It will be worthy for us to have these kids, train with some of these. Go maleba gore mo nakong e re tabo re le mo kampeng re bo re nna le metshameko a botsalano ebile re na le batshameki ba dileki tsa rona tse di kgolwane ba le bone ba ka re thusang fa re batla go ikatisa le bone gore ba botana ba kgone go anya botsipa le maitemogelo mo go ba bagolwane. Develop them and develop the talent. So we will rotate them amongst all the other teams that are available and much older and much experienced. Metshameko ya AUSC Region 5 ya banana e solofetse go tshwara kwa toropong ya Windhoek, Namibia. Kgwedi ya Phukwi e tholagane go feta e le 13. Go metswa sefako BTV Sport Gaborone. Mejaanong fa re garela dikgang tsa rona lekgotla la Botswana Swimming Sport Association le simolotse kampa ya malatsi a matlhano e ka yone ba tla tlhatlhelelang bathumi le bakatisi ba lefatshe leno ka dikitso tsa motshameko o kwa University ya Botswana mo Gaborone. Kampa e akaretsa dithuto dipuisano ka methale ya go itshidila go ja mo go siameng ga bathumi ga mmogo le go sedimosetsa ka diritibatsi tse di letlelelwang mo metshamekong. A re utlwe re file lekora ga mmogo le William Seyoka. Kampa e mongwe wa bobedi morago go tshwarelwa kwa Aforika Borwa ngogola ya akaretsa go baakanya le go sedila tlhaloganyo ya mothumi ga mmogo le go katisa le go ruta bathumi metlhale e tlhabologileng e ka ba thusang go nna bathumi ba seemo se se kwa godimo. I think it's not just the camp. I think it's the general setting and training of coaches and also bringing the level and upskilling the swimmers themselves. Basically what's happened is you've seen from August last year, you've seen... Ke akanya gore ga se kampa fela mme ke moalo o tla salwa morago ya pele mo go rutwintseng bakatisi le gona go tokafatsa le go tlhatlosa bokgoni jwa bathumi ka bo bone. Se simolotse ngogola ka kgwedi ya Phatwe mme motho o se tsa kgona go bona kgolo e ntsi thata. Go na le bathumi ba le 30 mme re leka go lekola le go sekaseka kgolo a bone. Ikatiso ya rona e simolotse ka Sedimonthole ngogola mme o kgona go bona kgolo e ntsi thata. Kampa e ka bo yone ga se go thuma fela jaaka re na le moitseanape wa sedilo maikutlo mo metshamekong go tswa Aforika Borwa. Re na gape le mankge wa tsa metshameko go tswa Aforika Borwa Gideon Detroit yo o tsentseng bathumi ba rona mo dithutong morago go fetsa le ba bagolwane. Re na gape le mankge wa tsa dijo yo le ene a tswang Aforika Borwa. After this session, the seniors will then go into a sports psychology session and a talk while we have a nutrition specialist up, and Nikki de Villiers, also from South Africa, that's come up, and Nikki will be taking them through a nutrition talk for both the swimmers and then later this evening the parents as well. Go tlhomamisa fa dithuto tse dingwe la bathumi le bakatisi ba mono ga e go le gontsi go laeleditswe mankge mo motshamekong wa go thuma Gideon Detroit go tswa Aforika Borwa yo nang le sebaka a ikgolagantse le motshameko o kwa selebegong se se kwa godimo. From my experience currently, it's my first day here. From what the swimmers do. Ke la ntlha ke tla mono mme go ya ka maitemogelo a me mo motshamekong o bathumi ga mmogo le bakatisi ba dira sentle. Se re lekang go se ba ruta ke metlhale e farologaneng e ka dirisiwang go fitlhelela maduo ka ditsela tse di farologaneng. Ke ba fa maano a botoka a gore ba ka tokafatsa bokgoni jwa bone jang. Gongwe go ka batlwa bathumi ba ba abetsweng go gaisa mme ra thusa go aga bokgoni jwa bone le go tokafatsa maduo a bone. Help them build into it for that part. Ditlhopha tsa mono ga etsa go thuma di le 5 e leng Gaborone Aquatic Center, Phoenix, DMSS, TLC le University of Botswana di tsaya karolo mo lenaneo le kgaogantsweng ka karolo di le 2 ya bathumi ba ba botlana le ba bagolwane. Re filwe lekore BTV Sport Gaborone. Borarre re file lekore a re tlisa go bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa nako eno tse di ra gore tse dingwe tse di tlabeng di latela ke tsa nako ya boroba bobedi tse tsone di tlabeng di tla go wena ka teme ya Seesimane mo nakong ya gompieno tla ke lemoga morwarre Tshepiso Sekolo yo ena a na rela dikgang tse ka puo ya diatla kgomotsego o tukile o eme sentle gore a go tsweledisetse lenaneo la The Daybreak.